Assalamu alaikum, Егермен ТВ каналының көрүүчүлөрү. Мына бүгүн биз 30 август 2020 жылы Токмок шаарындагы эң ири чоң болуп эсептелген мал базардан маалымат алып берүүнү баштап атабыз. Анда эмесе биз менен болуңуздар. Бүгүн мына биринчи чыгарылышын жылкылардан баштайбыз. Жылкылар бүгүн көп түшүптүр. Азыр максималдуу маалымат алып бергенге аракет кылабыз. Канча сурап атасыз? 8? 48? Канча жаш? 1,5 жаш уже, Жаза кунан. 48 сурап атасыңарбы? Пародасы кандай? Полукровка? Шундай. Жоқ, мен YouTube каналга реклама. Каяктын жылкысы бул? Каяктын жылкысы? Кеминден? Мына туугандар жазга кунан экен. Ушундай карагер жакшынакай сулуу 1,5 жаштагы 48 миң сурап атыптыр. Жазга кунан. Кеминден жылкысы экен. Мында бир жакшы жылкы турат, азыр сурап берели. Канча сурап атасың? Канчасы? 75 миң дейт. Жашы канча? 4 тутулуу. 4 тутулуу уже. 4 тутулуптур уже. Мына көрүңүздөр, жакшы семирип жайлоодон келген жылкы экен. Каяктыкы? Чүйдүкү? Каяктан келди? Нарындан келди. Нарындан келиптир. Нарындан келген ушундай 4 тутулган бей экен. Канча сурап атасыңар? Канчага болот? Жок, канчага болот? Ооба. Жакшы оңолуп семирип келген жылкы экен. Нарындан келиптир. 75 сурап атам дейт. Сүйлөшөбүз дейт. Көрүңүздөр. Андан жакшы семирген 4 тутулган бей экен. Азыр дагы алдын көрөбүз. Канча сурап атасыз? 65. Канчаны тууган? Байталбы бул? Мына туугандар. Мына ушундай жакшы жайдары көркөм кыргызча байтал экен. Каяктан келди жылкы? Каяктан алып келдиңиз? Чүйдөн, Токмоктон эле? Токмоктун жылкысы экен. Канча сурап атасыз? Канчага бересиз? 64-кө? Оштуктар айткандай кеми бар. Кеми бар. Оштуктар айткандай кеми бар дейт. 65 сурап атыптыр. 64-кө берем дейт. Дагы кеми бар экен. Байтал. Эми биринчи колунан туй турган байтал экен. Туугандар. Ананда да жакшы бир байталбы жашы эле көрүнөт. Байка канча сурап атасыз? Байка. Алло. Канча сурап атасыз? 80. Жашы канча? 6 жаш. 6 жаштагы ушундай жакшы бей экен.
80 сурап атам дейді. Мына урматтуу туугандар, мына ушул быйыл жаздагы кулун экен 38 000 сурап атыптыр. Мына жанындагы энеси экен, абдан жоон, чоң бекен 60 000ге сатылып кетти уже. 60 000ге сатылды уже. Артындагы кулуну, жаздагы кулун 38 000 сурап атат. Biz alıp berүүнү дагы уланта берели. Жылкы базар жакшы кызып атыптыр бүгүн. Мына ушул бедагы абдан сулуу жакшы бекен. Канча сурап атасың? Дос. Канча сурап атасың? 75 000. Сурап атыптыр. Жашы канчада? 1 жаш? 5 бе? 5 жаштагы. Канча кулун тууду? 3 кулун тууптур уже. Базар канчага сурады? Базар сурадыбы? 65 сурадыбы? Мына ушундай жакшы, көркөмдүү, жакшы бекен. Мына тайлар канча сурап атасыз? 38. 38. Эки отаңда? 38 000дан. Мына ушундай тайлар бар экен. 38 000 дейт. $38 000. Мына багылып башташты. Жанатан бери келип атабыз дейт. Куда тозуш керек эле. Союш керек дейт. $38 000 сурап атыптыр. Не, онлайн сатасың? Жоқ. Абдан жакшы семирген, сулуу ушундай бекен 85 000 сурап атат. Бейлери көп экен жылкылар. Бир карасынан ушунусу жакшы чоң көркөмдүү экен. 85 000 сурап атыптыр. $75 000 deydi. Mına olsun. $73'tön berem deydi arkasındağı. Arka chettegini. Mına uşunu. Mına orta doğusun 85 000 surap atıptır. Çın ele özgöçölönüp turadi eкен жанынан караганда. 85 000 деген. Мында дагы абдан сулуу жылкы экен. Канча сурап атасыңар? 80? 80 000 сом сурап атат. Канчаны тууган уже? Канчаны тууган? Кожоюну жок экен азыр. Багасын айтып коюп кетиптир. Канчаны тууганын билбейм дейт. Жаш бала кармап турат. $80 000 сом.
Мына туғандар 73 мыңдан бағылып атшады. Төртөөнү тең бир алам дейт, бирок тегиз кымбатындағы. Төртпе бир кожоюндук экен. 73 мыңдан сурап атат кардары, бирок бербей атат. Таза кандуу ээлер дейт. Колундары таанымал жылкылар экен, арасынан кээ бир бээлердики. Ana жакшы баа кылып атышат. 6 бе бир кишиники экен көрсө, бирок төртөөнү баа кылып атат. Өздөрү дагы аты чыккан жылкынын кулундары дейт. Чындыгында эле тегиз жакшы көркөмдүү бээлер экен. Мына туугандар. Бизде де чүрүп коюп, базарда жүрүп. Түшүп атасыз уже. Базарда жүргөнүбүз чүрүп кой дейт. Мына байкелерим ушу YouTube'дан көрүп койгула деп атат. Мына. Рахмат. Канча деп окуйт? 70 миң сурап атыптыр. Ашындай байтал 70 миң дейт. Жакшы таза кандуу жылкы дейт. Туягынан көтөрүп кандайдыр бир жашыруун сырларын айтып түшүндүрдү. Кыскасы тастыктады. Жакшы жылкы экен. $70 миң сурап атыптыр. Тугандар 1 жаш 3 ай дейт. 1 жаш 3 айдагы ушундай сулуу көркөмдүү таза кандуу жылкынын тукумунан дейт. 70 миң сурап атат. Чистокровный российский. машинада калып жүрмөс. Базардын баарын көздүн суктандырып аткан жыл экен. Чүйдүкү дейт, сынташтыкы. Өтөм майкеде, өтөм сайкка деген шиш. Кандайсың? Атакен майке. 60. Тугандар 60 миң сурап атыптыр. Жашы канчада? Канчаны тууду? 4 тууган, 4 тууган ушундай бе. Каяктагы жылкы?
Тоңдон келиптир, Ысык көлдөн. Базар канча сурады? 52-53 миң сураптыр уже. 60 миң. Туугандар. Ол тай жөнүндө маалымат алып бергенге аракет кылып көрөлү. Алыстан эле көздү тартып турган жакшынакай тай экен. Канча сурап атасыңар? 40 миң сурап атыптыр. Бул жаздагы кулун да? Жаздагы кулун абдан жакшы чоңоюптур. 40 миң сурап атат. Чүйдүкү? Жылкы? Я. Çüydün geliptir. Bu ne paroda? Kırgız çüyüskü, Kırgız paroda dedi. 40 ming surap atıptır. Bu beyleri de görölü. Kaça surap atasın? 78? 68 he? 68 mi? Kardarlar gelip bakaras. Surap kaldı mı? 68 ming surap atıptır. $64 ming berip atkan ekan. Aytan beri bular gelip. Ana уже şerikler daha gelip ber. 64 ming. Екі өтің жақшылық екен. Тиштеп атады. 64 миңден беріп атыптыр. Бағылып атышады. Базар қызып кетті. Екі өнтің бір алып атыптыр. Ya bunda öyle koyuyorlar. Cumadan beri geldi. 5 problem yok. Bizde 5 geldi. Aynen o bir çok başkalara verilir içine oturmayın. 64'ten bersen ekön alamda adat kardar. 64'ten veresin. Tamam bu kadar hemen ayrı pazarın aldığında dedi. Sodan çıktı. Razı olsun. Yaxşılar, razı olsun. Razı olsun. Bazar kızып атат. 8 yıl olsun. 8 yıl 60 ver. 64'ten ver bakalım. Razısın mı 64? Ben de çok koy. Açam çarçak verecek. Noktalangan mal var. Savda zor boladım da. Buradan жақшылы koş demek. Ben normalde verdim koysa. Etki sonundan tartsa başmaydı aldı. Yekti. Koymuş. Yekti başına. Orası. Veresim orası. Verdi oldu. Veresim. Sana ver oldu. Yetti oldu. Sana. Gitti. 64 mingden bağılıp. Ушул эки бей 64 миңден кетти. Хороший клиент получился, да, брат? 85 казалось. Вот сейчас торганулись, было очень дорого, но ценой сошлись мы. Сошлись, да? Сошлись. Вот. С утра здесь Это самое главное. Да, с утра я возле него хожу. Сюрет кучит на камчик. Да здравствует Токмак! Да здравствует Токмак! Қаншаны туған бұлар? Туған ба? Жаңа сый бе? Жаңа сый. Белер екен. Кетті. Сіздер дағы көбі болдыңыздар Токмактагы сатылып атқан жылқыларға. 95 миң сурап атыптыр мына кулумду беге.
Мына туугандар, жылкы базарда бүгүн жылкы чындыгында көп. Жылкы абдан жакшы тур. Бул мына бир чекеси эле. Жанадан бери өзүңүздөр көп болдуңуздар. Теги бул жактагы машинелердин арасынын бардыгы жылкы. Жылкы көп. Баалары жакшы. Мына ушундай 3 жаштагы бышты турат 90 миң сурап атыптыр. Каяктын жылкысы бул? Сыгата. Сыгатадан келиптир, 90 миң сурап атыптыр. Бышты экен. Көрүңүздөр. Мына туугандар мынаны 70 деп сурап атыптыр. Ала турган бала мынантип минип ары бери бастырып сынап жүрөт экен. 70 миң сурап атат дейт. Жашы канча экен жашы? Хажайын тиякта жашын билбейм дейт. 70 миң сурап атыптыр. Минген бала, ала турган бала экен. Мына туугандар мындай жакшы. 70 миң сурап атыптыр. Жашы канчада? 5 жаш. 5 жашта. Жакшы жайдары беген 70 миң сурап атабыз дейт. Мына ол чоң беген аябай. Канча сурап атасыңар? 120 миң. 120 миң сурап атыптыр. Бирок чындыгында эле жанынан көргөндө андай өзгөчөлөнүп турган жылкы экен. 120 миң дейт. Жашы канчада байке? Байке мунун жашы канча? 4 жашта дейт. Мына туугандар ол жерде бир жакшы ат турат. Тартып көрөлү азыр. Канча сурап атасыз байке? Ya. 150 ming сурап атыптыр. 150 миң. Жашы канчада? 6 жаш. 6 жашта экен. 150 миң. Каяктын жылкысы бул? Каяктан келди? Чүйдүк, Чүйдүн дөң арыгынан келиптир. 6 жаштагы ушундай көркөмдүү жылкы. Уже улагы бар, Лигада ойногон уже. Токмокто мына көкбөрүгө чабылган жылкы экен бул. 150 миң сурап атыптыр. Чынында эле буга түшкөн аттардай дароо эле көрүнүп турат. Токмоктор түшүп жүрөт да лигага. Же чыкканбы талага? Төш Булак командасынан чыгып жүрөт дейт. Сколдакка чейин барып Булакка түшүп жүрөт экен. Туугандар, жакшылап көрүп алыңыздар анда. Бүгүн базарда бир гана ушул. Бул атасы экен. Башка да командалар ойноп жүргөн дейт. Балам ойноп атат. Мен анча билбейт экем дейт. Жакшылык экен.
Телефон номеріңіз бар ма ақсақал? Телефон номеріңіз бар ма? Жоқ, номеріңізді айтпайсыз ба? 709 менен 65 70 20 е? 709 65 70 20. Мына кімдер қызыққан болса çalsаңыздар болады. Туғандар Чүйдің шамшысынан келген жылқы екен. Ене ола. Қанша сұрап отырсың? 90? Құлынды менен? Құлынды бекен 90 мың сұрап отыр. Чүйдің шамшысынан келіп тұр. Қардар келіп бағасын сұрайын деді. Бұл ендесі екен. Ағасы сатат екен бағасын. Ағасы менен сөйлешті атат. Егермен тұр. Қаншаға сұрап отырсыз байкесіз? Қаншаға? Бұл құлындың не? Құлындың 25 мыңға алмақмын деп қардар күтіп тұрады. Олар құлынды менен 90 мың сұрап атады. Құлындың бөлік сатқылы 25 мың алам деп қардар тұрады. Оланы тавазанда мындан арға. Бізде көрушілерден тайларды біліп беріңіздер деген сұраулар болды ле, азыр білелі. Жанатан бердегі сұрап атабыз, бірақ нашыл тайдағы жақшынақай көркемді тай екен. Қанша сұрап атасыз бәке? Бұл 37, көгі 37, арқысы 43 мың. 37 мың кен бұлыңыз. Көрдіңіздер. Жылқы көп. Белгілі кетшін берсе. Нада чоң бей тұрады, аябай чоң бей кен, мына қарасы. Қара бейге қанша сұрап отырсыз? Қара бейге 76, бұғач? 70? 75. Қара бейге 76. Бұға 75 мың дейді. Қара бей чынылы көркемді жақшы бейген. Ар жағында, бер жағында жылқылар тұрған үшін жақшылап тартып бере албай атабыз. Бірақ чоң жақшы бейген. 75 мың дейді. Бұл қара берін жашы қанша байғы? 6 жаш, бұл жо? 6 жаш, 5 жаш. Сөйлешөз дейді. Чоң бейген. Бұға қанша сұрап атасыңар? 85? Бұл чоң бейген, жашы қанша? 8 жаш. 8 жаштағы чоң бейген. 85 мың сұрап атабыз дейді. Бұл жақта ат тұрады азыр сұрап көрелі. Қанша сұрап атасыңар атқа? Атқа қанша сұрап атасыңар? Ат? 150? Жашы қаншада? 8 жашы? Қаяқтың жылқысы? Чүйдігі? Чүйдігі? Чүйдігі 8 жашта. 150 мың сұрап атып тұр. Қанша берді базар? Базар қанша берді?
100 берді уже. Бербедіңер. Улаққа түшкен бі? Улаққа түшкен бі? Şu çiğde düşüp beredi. 5-5'ke. Ulaq abdan жақсы дейді. Çiğdin жоқ екен. Жүз мың сұрап атып тұр. Мына азыр паласаты кийген байке ушундай тайларды жалаң терип алып жүрөт. Менимче тайлары менен тайын ишкерлик кылат. Канча сурап атасыңар тайга? 27. Экотоң бирдей да? 27 миңден сурап атыптыр. Мына көрүп алыңыздар. Ya. Көргөз бирге түшүп атпайбы? Мени да тартып койду, бейси сурап атат. 27 миңден. Мында тоже өзгөчөлөнгөн жакшы сулуу жылкы экен. Канча сурап атасыңар? 68? 67. Kança yaş? 2 yaş? 2 yaştagı. 2 yaştaken bu. Kayakta çüydükü de? Bizdikile. Kanıttan geliptir. 68 mısır ovattır. Koldan gelişince çılıkların arasından biraz özgöçөлөрүн тургандарын тартканга аракет кылабыз. Мына ушунда да адамдан чоң бее турат. Канча сурап атасыңар? 100? Жашы канча? 8 жашта экен. Канча кулун тууду уже? 5 кулун тууптур. 100 сурап атам дейт. Чүйдүкү да? Чүйдүн бейси экен. Чындыгында эле мындай бийик жакшы. Чоң жылкы экен. Туугандар 100 миң сурап атам дейт, кеми бар дейт. Мына андан ары өтсөк, мында да кара бие дагы абдан сулуу. Жакшынакай бие экен. Канча сурап атасыңар? 75? Канча жашта? 5 yaşı? 5 yaşta eкен. 75 миң сурап атыптыр. 75 миң сурап атат дейт. Тартып кое беребиз. Тартып койчу деп суранып атат. Канча сурап атасыңар буга? 75. Жашы канча? Жашы канча? Кунан экен. 75 миң сурап атам дейт. 75 миң. Урматтуу Эгермен ТВ каналынын көрүүчүлөрү, бираздан ар тармактуу кылып бааларын билип салыштырганга маалымат болсун деп тартып көрсөткөнгө аракет кылдык. Ана жылкы базарды дагы ушу менен жыйынтыктайлы. Анда эмесе андан ары букалар боюнча бул жакта азыр маалымат алып бергенди баштайлы.